出国那个 Schlemm 中有农山戏嘛。Baik di barat ke keteng juga di wan bat phá chụp liang bat cái điều về này cái cái sát mà cái đó là cái trong cái dance academy cái lại keteng Once Dance Evolution hàng tay po mulai pemuri bat hari juga baru cái đi bisa ikai sát hari ni film kasih kum ke jingam Dhaka skim Yaisha rival taxi bat tatar bat kinsa kini film kasih ban sami sian de bat kibun music video kiba kala choreograph bat mentang kita nang ni apa shela kawin ning sinong kasih jungi ba internet ba kemudian sini shalom seorang de kita nang ni ba shela apa kani ke jingking mau ring kong ke ba iwan ban shoot ya kawin ka music video ke ba la cover na ke film kasih ke belarim ba ke ba ke teng arwat ke ba ak de ba hilarious warba de yang ni ke jirwai ke ba ke teng mensim kalinga ke ba ensak ya dai ba Gabriel T Maulong bat i samla Junika Lingdo Nonglat ya kaba la produce dai ba San Kupar di Phankon bat ya kaba la direct du dai ba Butlang Nongrum kublai pi boro manga samla Gabriel T Maulong tengah ko on petip speak pai ba ya kanika ngilale mata saya ka music video ka baar naka sign production ni ti ya kanika music video la direct hi dai ba Butlang Nongrum nanu ka videography nanu ka editing bat ya kani music video ru la manga bat i kong Junika Lingdo kabla produce da ka sign production par kabla ikai shot choreographer da iba one black champion te matang idon hang ni hapo wa shela tingi shoot ya kan ka music video hakini ki than shela hi te nga kermen ru bakan lo ka video ka ba itanan te nga kerpa di pai ba ondang ila play pet ba kan music video bakin ya like share ba subscribe lang ya kan video kana mai nang la ban permi shoot ki music video bakam itanan nang ni shman nani ki film ru te nakaliang juga u ten shop tangli ki te ni bakin dia publish mo kaketeng juga music video kebangin sa pelatihan kakak te kansiam paling kebangin sa pelat ya ka aku atarik jong unu benai ya kan dia music video kabak keteng kansiam paling la produce de iba San Kupar kakak jenis tre lambat eating shop iba Gabriel T Maulong but ya kan dia music video and produce da Kasan production